Nongere mbaye ikaze bakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri abari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, dukomeje kubashimira bakomeje kuduha ibyifuzo, inyunganizi ndetse n'ibitekerezo. Nawe niba ukunda amakuru ya siporo jya hano ku Mwashi TV kugira ngo utwandikire, unakore subscribe, unatwandikire ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni Ferguson Rwanda kuri Instagram, kuri Facebook ndetse no kuri X. Nkuko nawe bamenyereje rero buri munsi ni udushyanga ku Mwashi TV. Abizi igikombe cya Afurika kigiye gutangira, cyangwa se icyo mwita Coupe d'Afrique des Nations kigiye gutangira muri Maroc. Ese ni ayahe makipe mu gihugu cy'Ubwongereza azatakaza abakinnyi benshi bakajya mu ekipe yabo y'ibihugu? Amakipe yabo arabivugaho iki? Ni iyihe kipe izatakaza abakinnyi benshi? Ikipe yawe urabona izitwara gute idafite abakinnyi bakomakomeye? Tugiye kugaruka rero ku bakinnyi benshi cyangwa se ku makipe menshi ashobora gutakaza abakinnyi bitewe n'abazahamagarwa. Abo tugiye kuvuga ni abakinnyi basanzwe bahamagarwa mu makipe y'ibihugu, cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika, bashobora kwitabira iyi mikino, nubwo hatari hatangazwa igihe ano makipe azarekura bano bakinnyi ndetse n'abakinnyi nyirizina bazahamagarwa. Mu gihe amakipe y'igihugu hano ku mugabane wa Afurika, mu makipe y'ibihugu azitabira kino gikombe. Amakipe yo mu Bwongereza akomeje kubogoza kuko yagiye asaba ko iki gikombe cyajya gishyirwa mu mpeshyi mu rwego rwo kugira ngo ano makipe ye gutakaza abakinnyi benshi, ariko CAF nta kintu yari yabitangazaho. Bakavuga ko nanone kugishyira mu mpeshyi aribwo amakipe aba atangiye gukora ama-pre-season kandi abakinnyi bataruhuka. Bavuga ko byaba ari ukuvuna abakinnyi cyane, mu gihe amakipe y'ibihugu muri Afurika ari kwitegura gukina igikombe cya Afurika cya 2025. Amakipe 17 yo mu gihugu cy'Ubwongereza azatakaza abakinnyi agenderaho kuva tariki ya 21 Ukuboza 2025 kugeza tariki ya 18 Mutarama 2026. Ibihugu 24 bizahurira mu mijyi itandukanye yo mu gihugu cya Maroc mu irushanwa rihuza ibihugu byahize ibindi muri Afurika mu mupira w'amaguru. Bizakina imikino y'igikombe cya Afurika, Coupe d'Afrique des Nations. Nubwo hataratangazwa amakipe igihe azatangira kurekura aba bakinnyi ko bajya mu makipe y'ibihugu yabo, ubundi bivuga ko ekipe, ubundi amategeko avuga ko byibuze ekipe igomba kurekura umukinnyi habura iminsi 3 cyangwa hagati y'3 n'5 kugira ngo ajye mu ikipe y'igihugu. Amakipe yo mu Bwongereza bamwe yatangiye kubogoza avuga ko iyi mikino izatuma amwe ava kuri ritime yari ariho, ndetse banavuga ko abakinnyi akenshi iyo bagiye mu mikino y'ibihugu byabo baza baravunitse, amakipe akagorwa no kubavuza, ndetse amakipe agagorwa nanone no gukomeza forume abakinnyi bari bariho. Abakinnyi bazitabira rero iki gikombe cya Afurika biteganyije ko bashobora kuzasiba imikino igera kuri 6 muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Byaba na ngombwa ikiyongeraho iya FA Cup, Carabao Cup. Ubwo ngubwo nabwo byizaterwa n'amakipe ukuntu azitwara, kuko hari amakipe ashobora kuzagera ku mukino wa nyuma. Hari amakipe yo mu Bwongereza azatanga abakinnyi benshi cyane, arimo ikipe ya Arsenal Football Club, hakaza Chelsea ndetse n'ikipe yitwa Leeds United. Iyo makipe adafite nako ni amakipe adafite abakinnyi benshi bashobora kwitabira mu igikombe cya Afurika. Arsenal, Chelsea na Leeds ni amakipe adafite abakinnyi benshi, dore ko nk'ubu rutonde mfite nuko ano makipe Arsenal, Chelsea ndetse na Leeds nta mukinnyi n'umwe uzajya mu gikombe cya Afurika
keretse hari abatoza wenda bitewe n'aho bakina bahamagara, ariko ubu ngubu kugeza uyu munsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 nta mukinnyi wa Chelsea, Arsenal na Leeds uzajya mu gikombe cya Afurika. Ariko hari amakipe azatanga abakinnyi benshi cyane, nk'ikipe ya Sunderland, ikipe ya Wolves. Izo kipe ko ari ebyiri zatanga abakinnyi benshi mu gikombe cya Afurika. Tugiye kurebera hamwe rero abakinnyi bazatangwa n'amakipe 17 yo muri shampiyona y'Ubwongereza bazitabira igikombe cya Afurika. Reka duhere mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United izatanga umukinnyi witwa Bryan Mbeumo, izatanga Mbeumo mu ikipe y'igihugu ya Cameroon, hanyuma itange Amadi Diallo mu ikipe ya Cote d'Ivoire, izatanga Mazraoui mu ikipe ya Maroc. Ikipe ya Brentford izatanga umukinnyi witwa Dango Ouattara na Frank Onyeka. Ikipe ya Brighton itange Carlos Baleba. Burnley izatanga Axel Tuanzebe, itange Hannibal Majibiri, itange ndetse n'uwitwa Foster. Ikipe ya Crystal Palace izatanga Ismail Sarr, azajya mu ikipe ya Senegal. Christantus Uche nawe azagenda. Hazagenda kandi uwitwa Chad Riyad ndetse na Dudule, nubwo bavunitse ariko nabo bashobora kugenda. Tujye mu ikipe ya Everton, izatanga umukinnyi witwa Iliman Ndiaye, izatanga Idrissa Gana Gueye agomba kugenda, ndetse inatange n'uwitwa Adamu Azinu. Nubwo uyu mukinnyi Adamu Azinu atajya ahamagarwa cyane mu ikipe ya Maroc, ariko nawe bivuga ko ashobora kwifashishwa. Tugende mu ikipe ya Fulham, izatanga uwo bita Alex Iwobi, itange Calvin Bassey, itange na Samuel Chukwueze. Tujye mu ikipe ya Liverpool Football Club, izatakaza Mohamed Salah niwe wenyine. Tujye mu ikipe ya Manchester City, izatanga Omar Marmoush n'uwitwa Ryan Aït-Nouri. Tujye mu ikipe ya Newcastle United, izatanga umukinnyi rutahizamu wayo witwa Yawone Wissa ukinira ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa uyu musore akaba yaranavunitse, ngira ngo muri no minsi ntago arimo gukoreshwa ko yaravunitse n'umukino mwabonye wahuje ikipe y'igihugu ya Nigeria ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musore ntabwo agize akina kuko afite imvune, ariko bishobora ko muri uko no kwa 10 ashobora kuba yarakiza akaba yakwifashishwa. Tujye mu ikipe ya Nottingham Forest, izatanga uwitwa Ibrahim Sangare, itange Willy Boli, itange Ola Aina ndetse na Taiwo Oyini. Tujye mu ikipe ya Sunderland, nayo izatanga abakinnyi 7. Iri mu makipe izatanga abakinnyi benshi. Izatanga uwo bita Chemizedine Talibi, itange Habibu Diarra, itange Reinirodo, itange Simon Adingala, itange Bertrand Traoré, itange Aruturo Masuaku ndetse n'ubita Noah Sadiki. Tujye mu ikipe ya Tottenham, izatanga abakinnyi nayo benshi, harimo izatanga uwo bita Pape Matar Sarr, itange Yves Bissouma. Hanyuma tujye mu ikipe ya West Ham United, izatanga Iron Bissaka, uyu muramuzi mu ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itange El Hadji Malik Diouf. Ni mu gihe ikipe ya Wolves izatanga abakinnyi benshi, izaba idafite abakinnyi barimo Marshal Munetsi, uyu muramuzi ni umunyazimbabwe, akaza Tawanda Chilewa, akaza Emmanuel Agibadu,
hakaza Toru Arokadore ndetse na Jackson Chatichua. Aba bakinnyi rero bashobora kuzaburwa n'amakipe yabo mu gihe bazaba bitabiriye igikombe cy'Afurika kizabera muri Maroc uno mwaka mu mpera z'uku kwezi kwa 12 tuzatangira ukwezi kutabona impera z'uyu mwaka kuva ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 18 Mutarama 2026 bitewe n'abakinnyi ikipe ukunda izaba idafite. Urabona ikipe yawe izitwara gute? Se nawe ushyigikiye no makipe yo mu Bwongereza avuga ko iki gikombe cy'Afurika gituma abakinnyi babo bavunika? Nawe urifuza ko igikombe cyajya mu mpeshyi nk'uko bamwe babisaba? Ngibyo rero mukomeze mutwandikire inyunganizi, igitekerezo ndetse n'icyifuzo ku mbuga zacu izo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, ndetse munatwandikira hano hasi muri comment. Reka nkomeze nihanganisha umuvandimwe wanjye Dushimimana Benoit Gering, yagize ibyago yabuze papa we. Tumube hafi kandi akomeze kwihangana. Reka mbashimire, mwari kumwe nanjye Ferguson, mukomeze mugire ibihe byiza.